Činilo se da će ulogu srpskoga Pijemonta primiti na sebe Crna Gora, a knez Nikola je jedno vreme smatran prosto kao nosilac srpske nacionalne politike. Kada je 1896. godine došao u Beograd i tu se na Vidovdan sastao sa kraljem Aleksandrom, on je vrlo dobro pogodio reči i ton kojima je pred razneženim srpstvom trebalo karakterisati taj dan. Danas, na ustavke vidovske, dragi moj brate, a pred licem milog nam srpstva, podnašam ti izraz čist kao najprvi zrak sunca kojim je jutros vrh moga Lovćena obasjao. Izraz one blagoslovene sloge i ljubavi koju narod želi da među nama postoji. Zagrljene i slogom spojene, nas će dobri srpski narod ispredvajan, a iz tri vjere blagosiljati. Blagosiljat će nas iz sjenke umrlih mučenika srpskih. Blagosiljat će nas roblje srpsko. Cijelo je srpstvo danas u duhu sa nama. A što žele oni, želimo i mi dvojica, a naša je zadaća da ga povedemo pravcem njihovih težnja. Ove naše pravedne težnje ne mogu da ne budu predusretnute od strane svih naprednih i već ujedinjenih naroda. Živio mi, dragi moj brate! Živeo!